U 14. danu odgovaramo na pitanje, ako dam svoj javni ključ, može li netko vidjeti moj Bitcoin? Sada kada razumijete privatne i javne ključeve, možda se pitate, ako dam svoj javni ključ, mogu li ljudi pratiti sve moje transakcije? Tu na scenu stupaju javne adrese. Javni ključevi naspram javnih adresa. Javni ključ je dugi niz slova i brojeva izveden iz vašeg privatnog ključa. Međutim, to nije ono što zapravo koristite kada primate Bitcoin. Umjesto toga, Bitcoin novčanici stvaraju javne adrese. One djeluju kao sloj privatnosti. Javni ključ je poput vaše kućne adrese. Ako biste ga podijelili sa svima, ljudi bi mogli pratiti vašu dolaznu poštu. No javna adresa je poput poštanskog pretinca koji se nalazi u pošti. Skriva vašu stvarnu adresu, dok vam i dalje omogućuje primanje Bitcoina. A zašto Bitcoin koristi javne adrese uz javne ključeve? Pa pod broj 1, zbog privatnosti. Ako biste koristili isti javni ključ za svaku transakciju, ljudi bi mogli pratiti sve Bitcoine koji su vam poslani. I pod broj 2, sigurnost. Javne adrese pružaju dodatni sloj zaštite, smanjujući time rizik od napada. No kako funkcioniraju te javne adrese? Pa možete generirati neograničeni broj javnih adresa, bez potrebe za novim novčanikom. Svaka javna adresa izvedena je iz vašeg javnog ključa, ali otkriva samo transakcije povezane s tom specifičnom adresom, čime vaša ukupna aktivnost u novčaniku ostaje privatna. A zašto biste trebali izbjegavati ponovno korištenje adresa? Pa svaki put kada koristite istu javnu adresu, otkrivate više detalja o svojoj povijesti transakcija s Bitcoinima. Generiranje nove adrese svaki put poboljšava vašu privatnost i sigurnost. Ali Bitcoin novčanici to obično rade automatski. Ne morate ručno stvarati nove adrese. I konačni zaključak. Korištenjem javnih adresa umjesto javnih ključeva, Bitcoin vam omogućuje primanje plaćanja bez otkrivanja cijele povijesti vaših transakcija. Ova mala, ali moćna značajka pomaže da vaša aktivnost s Bitcoinima ostane privatnija i sigurnija.